I know ya kecingkersan ya ka Voice of the People Party. Ngimpat Jumat meno ongko menpi ongko menpa ngampat Jumat pra hakni ke MDC. Komen kami ong yikpa komen pa ong menpi bapi kisana shemi kira ngimpat Jumat meno yaki wai parti telama mereka ka parti prapat ma ngin I lot ya kami kunti ke balangkai shisi ngin pat long kumno kami ka parti pra ha kami ka chali shemi kira Shemnya kena baik ia kalau wei joki kau kiti, kia syarat kia mesti, kia pertah hau pra, Shemnya kena kena kadai kacang ni, kan penting kena. Alah dari wan kiwi beliau, ki wan ban, ai bisa. Dan ini penbeg kini kita, ki skim dan kino kecing penbeg. Ong ngem nam snap show ia kata kecing penbeg cisin malas asnam, adi ngapru malas asnam. Reha kena kecing ni, lembau ni ban perkat. Wadai utau samlaran pa ya kon ya kena MDC election ya ka dor kata bejo bau yang hangli ban pentikna ya kata kecing troi pa naga bantakan di kanong spung konstitusi hiburai kata shim ni dongnya pertaya dong ya hiro ini kesembal ke jumpa dongnya pertajam menrapat min pertajam min rapat kita ibarat beda sepelu ini rap jamba ke tepi kejang ke tepi keman bing kesan bakau wei ke sur kau wei ke parti kau wei ke lama kan kau wei nang ni na South Leach polling station aru ke South Leach gin job dan burung tengin rangin pertama habra rekwat pertabiang na kumno sasisin habra kublai shibun kublai shajarmu kublai kolkoi pi wal